Abazani ba Holistic Junior School abakozireje hari Silver Saturday osingireza abato Case Kakuru wa Uganda Matazi akwasire cya kabiri rero Victor Turyasingura hamwe na Augustin Turyatemba nabo aba Holistic Junior School bakwate cya kashatu. Omuzabi kisingirwe ni Maro Agatha agena wa KIU Ishaka akuratirwe Tricia kukunda kwe wa Masti Morris akankunda wa Holistic Junior School na Nyakato Face abo murungi wa Uganda Matters Primary School. Leon Kazini wa Masti asingireza abashija kandi yakuratura Amis batambuze na Proti Opoya wa Antare School na Calvin Ntuma bona abatungiro bona omukaga abasingire bahirwe ebicyoncho n'abana bashatu abarabireho ampaka baza a national team ekwenda kuzwekera ihanga kuzakuzana East African Games. Abana bashatu bakurugo muri Mitoma district muri Bitereko. It is a big achievement. Omuzano gwa chess actually tukoma kuzana konka abana bingi baganyirwemo. Abana abine talent abine capacity yo kuzana umuzano harengo bwa Uganda yona national level nubija bafuna za bursaries. Ebyo bikiriyawo timu ya Rwiziringiro esingire kaberebera gore mwaru bushaho muzakamarizo kempaka zeminyeto eze cyange cya Isingiro omuzano gwa kamarizo gwempaka eze guzanirwa cya Rwiziringiro Primary School. Nyenda kusima abo muzigiti gwa Rwiziringiro urwo mukasheshe ngumirende yo mugenyi wabo kandi kutwarwo muzigiti twija twaza hachayi aitwa twine team ya Rwiziringiro hamwe na team ya Kaberebere. Nyenda kubasima abo kwa tournament nkajibahereza batandikira umuseruzi mpaka yibashira muheru ya tukatandikira mu group stages zikazi team zikuru twabasa kuzana group stages encourage FC twarugama mu kubirira twiza twaza semi-finals mpaka twagera finals hamwe na Kaberebere Bright Stars konka ingake twashemerwa no kandi twahambura umupira team Kaberebere rimwe twara 50